Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hurmatly musulman bir togandar. Ar bir mezgilden özünün sınavsı bolat. Ar bir doğurda özünçe Allah Taala'dan gelgen bir tüýşüktüğü da işleri bolat. Oşo nerselerde kantip götörüp istegende sabırdouluk menen, dua menen götöröt ekenmiz. Mına arkı jıldarыбызda, tagdyrыбызda uşunday nerseler bar eken. Dünýönün ar jerlerinde jer tütüröler, jana başka bir okuyalar uşundaylar bolup gele jatat. Mına kança günden beri mına Palestinada dagı uşunday soguşlar bolup kançalagan adamlar göz jumup ketişdi. Bardygybız oşo günden başlap meçitlerimizde, medreselerimizde hatym Kur'andарды okup, bardygybız dua tilekde bolup geletabız. Bugün dagı oşo kança bir hatym Kur'andardan jyýyntygy kılıp uşul jerde mına alımlar geňeşiniň müçeleri, muftiyat hyzmatkerleri, karakelerimiz, meçitlerimizge daima kattap namaz okuyan aksakallarыбыз bolup, uşu jerde hatym Kur'andarga dua kılıp atabız. Sizlerge de hayırlarыбыз mınday bir kaygılı okuyalar gelgen uçurlarda musulman balası köp zikir kılış gerek. Allah Taala'nın kitabyn Kur'an-ı Kerim'de okup, hatım kılıp, daima şu nafil namazlarda okup, meçitlerimizge gelip daima dua kılıp birbiribizge jardam bereli. Dua Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmandan en güçlü kuralı bul duası bolat deyt. Bardyňyzlar oşun üçin kajerde bolbasaňyzlar birbiribizge dua kılaly. Özgöçe oşo Palestina mamleketinde oşo tez aranın içinde Allah Taala jardam berip tınçlyk ornup ketsin. Ötüp ketkenderde Hudaý Taala özüniň rahmatyny alsın. Hudaý Taala mınday kargaşaly günderde hiç kimge görsetmesin. Allah Taala jalanyp jalbargan dualarybızdy kabul kılsın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Жаратқан Аллахым оқылған хатым Құрандардан сауаптарын ушул уақыт саатта бардық мечиттерибизде, медреселерибизде қылынған хатымдардан сауаптарын Пайғамбарыбыз Мұхаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдың рухына, ушул дүниядан иманы менен өтүп кетишкен жалпы мусулмандардын арбактарына, ошо менен бирге ушу Палестина мамлекетинде мына ушу көз жумуп кеткен мусулман бир туугандардын арбактарына багыштаган болдук. Аллах субханаху таала кабыл кылгын, жаткан жерлерин жайлуу кылгын, топырақтарын торқа қылғын, имандарын саламат қылғын, есеп қысаптарын жеңіл қылғын, я Роббал Аламин. Алла Таалам тапқан сауапты иштерин жандарына жолдош қылғын, баштарына көлөкө қылғын. Құдай Таала өзүңдүн бейиштериңин насип қылғын, я Роббал Аламин. Ыйык Курандын урматы менен Құдай Таалам бардығыбызға жардам берген, аламдағы бардық жаратқан жандықтарға тынччылык, аманчылык берген, ошолордун арасында ошо каргашалуу окуялар болуп аткан, жер титирөөлөр болуп аткан, селдер болуп аткан жерлерге өзүң жардам берген. Ошонун ичинде мына Палестина мамлекетинде дагы мына ушундай каргашалуу окуялар болуп, ушундай бир согуштар болуп, адамдар ушундай зар какшап, кор болуп турган кездеринде Кудайым өзүң жардамчы болгон. Ушу тез аранын ичинде Кудай Таала Курандын урматы менен, ушунча мусулмандардын дуасынын урматы менен Кудай Таала тынчтык орноткун, я Роббал Аламин. Алла Таалам фитнадан сактагын, бузукулуктан сактагын, ошондой каргашалуу окуялардан сактагын, атадан баланы, баладан атаны ажыратып зар какшатпагын, я Роббал Аламин. Өзүң жардам берген, Алла Таалам жалынып жалбарган дуаларыбызды кабыл кылгын, я Роббал Аламин. Аллахым ушул жерлерде мына канчалаган, Куран жаттаган, башка илим окуган ошол жерде аалымдарыбыз отурат. Бардыгыбыз жалынып жалбарып, жалпы Кыргызстандагы мусулмандар бардыгыбыз Кудайым жалынып жалбарып суранарыбыз. Алла Таалам аалам элине бардыгына тынччылык, аманчылык берген, мусулмандарга күч кубат, биримдик берген. Алла Таала ушул дүнүйөдө аламдар эмне максат менен жараткан болсоң, ошо максатты таап, ошо максаттын тегерегинде жашашты Кудайым өзүң насип кылгын, я Роббал Аламин. Дуаларыбызды кабыл кылгын. Алла Таалам эки дүйнөнүн бактылуу инсандарынын катарына кошкун. Ва саллаллаху таала ва саллама ала хайри халкихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архам